Yamwa Vene so Adom TV bedroom health tips. Media fear amankwa tamaklo. Shadow so say health tips de edwara de kosi fiada 5 minutes bia ye near the food nkomo. Na topic na ebe fa no akana kakra te bedu fiada no asua de. Eye endpoint homeopathy clinic adaromenti ene enye nim de food no won mo kasa bebre wa pomuden ho. Tu yare nko ade a Dr. Dubuatin se frɛ no. Obejo so bia na wonyare fa number ne to ho. And the how you nipadua mu no na kasa na wotwe mu ye wo Dr. Dubuatin wa ha ene ni bedi nkomo yate homeopath na homeopathic clinic omo ne other difference be ne wo mu ntie bedru fiada de na wate wo ho ase omo aduro no no timing dog yam akwa ba ye da se na wotwe mu na week mu de opese wo de ye fa homeopathic kwan so homeopathy yedia na mone other hospitals no difference in it to say medase pa ye kase homeopathy no ye branch of medicine ho ye be kan say alternative form of medicine. Now homeopathy no came to be a by we ase no 1796 and homeopathy by we ase it ba call the homeopathy by ye no ye fe no Dr. Samuel Frederick Hahnemann or a German physician not just ye kan Ghana ha enko ye adwuma ko ye adwuma ka konfa no che na se kolebu ho na no ye adwuma na ono ye adwuma no e na ohun se anytime bi obi be ba clinic bia obi me na duro no obi also malaria o ma ne malaria duro no malaria ne be ko no na akofa pressure abehye no o ma ne pressure duro no so no e beduru mebi no akonya diabetes e beduru mebi na nerves e break it e beduru mebi no akonya stroke ento ohun se ade anti na ma ne basa ohun se side effect of orthodox medication ade a na ha ne patients na wasa ohun se yade bebre no ano na wontimi entu ase eti de oye ne se obi o pressure obi o diabetes obi o stroke a na o manage na orthodox medication no e manage saade no MSA ni pada se ni no na mom na entimi ntu yade na se enu nti no ye na dwen se saade a obe perform of treatment bi a ebetime tu yade ase na enkofa ohaw bia so ema behye se ni pada se ni no ene na ma ni true ni discoveries ene odi konya bibia kan se homeopathy. And homeopathy, the concept of homeopathy ni gina na wami yenu so ote ase se yade bebre wo ha obetime tu ase a first of all no yade a eye fungi infection yade a eye parasite yade a eye virus yade a eye bacteria obetime tu yade a moawa na de aba no obetime tu ase a eje se immune system no oboa immune system no na correct na fight sa moawa no enu nti odi adanse se wo hu se awalefu obetime atena se no be back clinic no obo se baako hepatitis baako ni hepatitis ede na ma ne ba sa baako HIV baako ni HIV ede na ma ne ba sa baako gonorrhea baako ni gonorrhea so mo da de ohun ye ne se obi wo ha de na o hepatitis obi ni hepatitis ni bi no meaning say nipa na woni bi na ne virus ne immune system no eye stronger enti mo wa ne ba na immune system no aye de a fight edinti no onyada ayi no enti wote ase se obetime tu yade a ede moawa na eba yade a ye bacteria na de ba yade a ye virus na de ba yade a ye fungi na de ba no a je se oboa immune system no ema ne timi de fight against amoawa no enna wo sa ate ase se yade bi wo so a yade bebre so ba eye honam dua na kwa awo ne ba bi na atochema enti obetime tu sa yade na se a eje se wahunu the cause of the problem eninti so obi ese wo yam yade a o osa obetime tu osa na se a eje se wahu ade kropoten a ede osa no aba okay obi se wanya stroke a obetime tu stroke na se a eje se wahu no ade kropoten a ede sa stroke yade no aba wahu sa ade no a yade efe ne stroke no wontime tu ase eti homeopathy no is about knowing the causes also hunu ade kro ede sa yade na ba na watimi akorete sa ade na ma sa yade no atimi afiri ho. That's it. My number no na. Endpoint to me particularly. Yade bi how bia said the yesi kan. Yesi yade bi how bia bra yasoe. Na yen hwe ade kro e de sa yade na ba. Na yen timi ntu yade na se emfiri ho. Number ni 0244 867068 0244 8670
68. Yada Dr. Ruwati ase ochina sabre ya wada o masaka ye ho biem enti ene de wa tie bi na wamfa na ke ake ne asisi ebedu fiada de ne wata wo ho ase ochina abreko ya wasaka ye ho medi afia amankwa tamaklo yada ase